هون راديو دنگا گل گهدار دکن و دنگا روش آبا. دی برنامه دنگا روش آبا ده از کردیان دریعی بورمه. دیدم داوید بانگین یکیتی او لحب کرن آن گلکی زیده بونه. دولت ترکیه بنابر تفگیره دیگه گو به سوریه لحب بکه. هر وها رزدار مظلوم عبدی فرماندار هیزا سوریا دموکراتیکی گشتی بانگا جنوب دیالوگا کردی گو بردوام بکه. هر وها جی آماده کاری نخواه جبو دانستندن رژیم سوریه رو به همو آلیان رژی دست نشان کرد. جبو نرخاندن بالمجاران بمره رزدار میرخان عمادی روزنامه‌وان جی روز آبای کردستانه ام خیرهاتنا میوانه خود کن. بله رزدار میرخانم گلکی که خوشن گهون میوانه منه و گهون دزانن دمک درجه دولت ترکیه بناربنکاری روسیه همو هولدان دکه گو او رژیم سوریه لحب بکن. دنرین آوده اد هولدان گهشتنه چه آسته او پاشرو جوان هولدانان چیه گلوه او رژیم سوریه لحب بکن آنجی نرین کدن لباوه هیا. دەستپێکی ئەس خێراتان وە هەموو گۆداریوە دەکەم ینی وەکێم نازکن یعنی ئەv هەوڵدانên رووسیایê demê dawîj بۆ nêzîkatiyê navbera hikûmeta Şamê û dewleta Tirka dagir kir. Yanî di 2023 dewberê ji 2022 jî em bêjin civînên navbera hikûmeta Şamê û aliyê dewleta Tirk aliyê istixbaratî û aliyekî din nehatiye sekinandin. Yanî hewldan hebûn got nêzîketiyekê navbera her du aliya de çêkin piştî em bêjin ketin sala zêdeyî 14 sal li ser alûziya Sûriyê berdewam dike. Yanî ev alûzî yanî niha diha jî brengekî din Rûsya brengekî xwe dixwaze ev nêzîkatî navbera her du aliyanan çê dibin. Yanî ne ser esasê bercewendiyê gelê Sûriyê li ser esasê bercewendiyê her aliyekî di vê nêzîkatiyê de. Yani wekî dewleta Tirka dagirker wekî em naz dikin yanî di gelek alûziya derbas di hundirê Tirkî de ji derve taybet em bêjin ji aliyê koçberê Sûrî de taybet piştî hilbijartinên Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê bi tevahî û şkenandina Erdogan di van hilbijartinan de ji ber gelek soz dabû gelê Tirkî ji aliyê koçberê Sûrî be ji aliyê em bêjin mintiqak bi ewle gelê Sûrî vegere hundirê Sûriyê de. Yani ev tiştana Tirkiyê nikarîbû bicîbîne û sozê xwe bicîbîne. Yani AKP û MHP siyaseta wan di hundirê Tirkiyê de heta astekê em bêjin hatiye şkenandin ji ber vê yekê alûziyê di hundirê Tirkî derbas dibin aliyê aborî be aliyê hilbijartina be şabiyeta Erdogan di hundirê Tirkiyê de. Yani Erdogan heşt got siyaseta xwe di brengekî din di herêmê dîne wekî di hundirê Sûrî de em naskin di alûziya Sûrî de bi çi rengî axaftin di navbera serokê Sûrî biya serokê Tirkî dihate kirin ji aliyê Erdogan qatil Erdogan gelê Sûrî dikuje alîkî din wekî Erdogan digot eswed dîktator e. Yani gelek em bêjin diriya ragihana Tirkî biya Sûrî de tişt dihatin kirin. Yani divê demê taybet yani siyaseta Erdogan dixwaze wekî dîsa hundirê Tirkiyê de ew germbûna gelê Tirkî piştî hilbijartina wan taybet yani wekî rengekî serkeftî derbas kir diriya van tiştê nihat qewûme ji xwe Rûsya jî berî wê jî gelek civîn hatin derxistin li hemêmîm navbera Rûsya û dewleta Tirka dagirker niha jî wekî civînên dixwazin çêkin li Moskoyê bi rengekî û nêzîkatiyê dîsa navbera hikûmeta Şamê û dewleta Tirka dagirker çêb wekî wesîtekî din jî alî derkete demê dawî de wekî hikûmeta Bexdad ew jî bi rengekî dixwest nêzîkatiyekê çêk. Yani ev nêzîkatiyê niha çê dibin giş bo bercewendiyên aliyan e li ser hesabê gelê
قال هرمي بتواهي يعني وكي حكومة عراق يجلس حسب قال تركيا اتفاق حسب قال عراقي وباشوي كردستان امكان بيجن فان اتفاقاتنا تين داين علي كيدن بيجن برنجي نزيكاتي حتى كيجا استي وبيجي جي يعني قالك نافكوكي هنا دوي نزيكاتي يعني نزيكاتي نابرا بشار الاسد واردوغان قتشي وبايا حتى روجايرو هفديتن نابرا بشار الاسد وموسكو دمي داويد لسر كيجا استي شو قال السوري نرازي بونا وي امكارن بيجن سوان قال السوري بتايبت او حتى هرمي هاتن داغر كرن يعني نرازي بونك هي جبو بي نزيكاتي يعني زحمتيني قالك كي درباسين يعني وكي نزیکاتی سرچه اساس سرچه منگه هی و چه يعني دمكي دريج لازم دولة ترك آداگر كر و كم ناس كنيش بشر است شرط این سرکه انه دولة ترك آداگر کر ج خاک سوری خوابک شینه و دست خواج تشتهی ناس کن مخالفت و شتین دولة ترک دست خوا جوان هریمانا تباهی ده بکشینه يعني اف تشتانا ده سال كده و ده سال ده بكي زحمت يعني اف تشتانا بقومه مش بر كده دولة ترك خوازن نزیکاتیه که چه که سر اساس کشبر سوری لهندوری ترکیه گشتی و گرینه او حریم هاتن داگر کرن او حریمانات بندسته وید بمین يعني وكم ناس كنا اتفاقات ميهن يعني اتفاقات تنكرن نافي أضنا دمالي واسكندرون تنازل هات كرن دخوازه اردوان بفي رنگينه دسالة ده 1024 دجي اف هريمانات بن دسته وي بمينه ملت سوري بگشتي وگرين وان هريمانا وكي مستوطنات نورن آفا كرن بالنافي انو قل سوري بجيتين لويدكي يعني اف نزيكاتي آلية حردو آليانام زحمتي قلكي زحمتي ويدر باس بفه جبر انو امكارن بيجن در فتي انا توترانا بنابرا دوان 14 سالی قومین شعالیه چتا و شعالیه داعش هندره سوری ده و تکلیه دولت ترک به داعش و همو هزن لشکری چتا ترکی دعم آوان دکر حتی روژا ایرو قریبو حتی هم بیجن هندره سوری گلک تشت هاتن کرن عالی که دن حکومت شامه جی یعنی گل سوری بین چای خورانا که یعنی دبینه ابن زکاتی وکی فرصا که جردینه اونو ترکی ده ضعیفتیه که ده یتخوازه وکی ضغطك تلکه که ضغطه سر ترکا بکش بود هریما بگشتی در که خوان دبینن تمی جوین تین دار خصن روسیا وکی وسیطه که تکرناوان حردو آلیاده جبو پشکی وکی نقطه نابرا وانده زلال به عالی که دن خسریا دموکراتی الباکور و رجلات السوری يعني فرماندار گشتی یا قصد جی مظلوم عبد جی ارتشت آنی زمان يعني بيجن نرخاندني خوني داويد يعني جبر في كي حكومة الشامي يعني دبينه يعني تشتي بشي حكومة الشامي ورديتن جرك ناس بك انه اردوغان تجاري سوزي خابجين aynı برجواندی خو بری هر تشتی دبینه و والوزیا سوری بهتر دولت ترک آداگر کر زحمت کریه جبر به کی حتی روجا ایرو یعنی اف نزیکاتی جی نام ناکوکیا دنه يعني امبيشن 1022 حتى روشا ايرو اف تشتات تيداين انه نزيكاتيه كويت شيبه بس امبيشن جالك تشتل تشافان نزيكاتيات ساكنش بر يكي تشتكي سركه عاليه كي ان دولتها تسر خاكا سوري داگر كريه حتى روشا ايرو غرك وانا او تشتانا ورزلال كرن ايات تشتانا جي دروكي ودروجا ومهكي وبكي دهمها وصالك جي نکار دولت ترک آداگر کرجوان هریمانا بگشتی در که تایبت امبیجن حکومت شامش عالی کیدن نخوازه و خطوه بکه دروش ایرود رژیم سوریه هر دم دیار کریه اگر ترکیه جا سوریه وکشه بس پشگیری وان تروریستان بکه ام آمادن دانشتندنا بکن پشتی سردانا سروک سوریه بشار الاسد جبور روسیه گلو دنرین آواده و اب هلوست ورن گوهرتن آنجی هونچه تخمین دکن گو دانشتندن چه بونه وكي رژیم سوری يعني بتاعت دوی وقتی دبینیم فرصه که هاتی پیش این دولت ترک آداگر که بهتر دخواز نزیکاتی چه که یعنی حکومت شامی شالی که روسیا مدیت وکی دخواز نزیکاتی چه به شرط وینج دسته که حتی روش ایران انو دولت ترک آداگر کرش خاک سوری درک تمامی ده يعني اف شرطه کی سرکه دانی سر اساسی و دسته خوش شتا ورک شاندن يعني اف مساله شتا مساله کی مثلا تایبتا بیشن اندره ادلبه يعني اف آلی کی جبهه النصره آلی کی دن گلک
شتين دن يعني مديت هندري هرمي هاتن داگر كرن لويدا كي چقا وميجيش عليه نرازي بونا وان جبو في نزيكات يعني وين ابو كيد هرمي هاتن داگر كرن در كيان دولتا ترك دست بيجي دست جرك دست خواجي چتاب وكشينه افشي وروشكي زحمتي الفيش دولتا ترك داگر كرن درخه يعني وقتكي كند زحمته انه ام نزيكاتي ورا شكرن على كده روسيا جد خوازه يعني تركيا بيش بيفا از بتر ساكنين واز بتربم حتى دم داوي وزي بحاول نزيكاتيه كي تشيك يعني روسيا قاري با تشيك باج 2022 حتى 2023 كار تشيك بس على كده روسيا جي داليا يعني تشتي دولتها ترك يعني خوازه نزيكاتيه نزيكي خوابك جبر برجواندين دولتها بيش برجواندين روسيا جبر برجواندية روسيا بخار دولتها ترك آراغر كرا جبر بيه كي حتى روجا إيرو مقارن بيجن دولتها ترك دولتها روسيا يعني آليكي زخته كي دافج للسر حكومة عشان آليكي دن ام جبير نكن إيران جي دهرمي ده جي خوغرتي يعني ام بيجن افني زيكاتي تشي بسر أساس تشي بقومه دفرد رولا إيران جي رولا كي حريم مثلا هي انه افني زيكاتي دوی دمه تایبت چه و زخته که سر ایران جوار چه کرن باعتبار وکی هل وست دولت عگش انه هر کس خاک سوری درکه یعنی دورد ام بیژن روسیا خوازه دولت ترک آداگر کر تشکی بین زمان انه از حتی داوی زیبتره مش برجواندی خوانی تایبت بهتر فكره حالی که دن دولت ترک آداگر کر يعني حتى كيجا أصلي حاضر شهري ما دركه أبجي نخويا يعني وكيف ناسكن ديرو كده ميثاق عملي دولت ترك برجواندي وحتى حلب هرم دن كنترول أخوا بجيبينه يجبر في كيجي حكومة الشامي يعني حتى روجا داويجي يعني روجا داويجي دبيجي يعني شرط يمني أساسي أم حكومة أنقرة رونين شرط يمني أساسي إنه أف دولة ترك حقا سوري تمامي وكشينه شخوا آلي كيدن أم دبينن يعني أب نزيكاتي حتى أصلك بقى ومش يعني روشا سوري حتى روشا إيرو أم دين روشا كي زحمتي در باستكش آلي كي أم ديجن أندري سويدا هنا أو تشالكي بردوامن وكيرو جسمك سياسي هطاوا كرن يعني أب نزيكاتي نتشار سري آلوزيا سوري أو آلوزي بيتر زيادة ببا يعني وكي دولتك وكي تركي 14 ساله بردوام کردن خواسی تعدل سوری بتایبت کریج علی چتا خواسی چتین داعش تایبتن بجن کنکوژینه هاتن کرم بگل سوری يعني ودفرچی و موقفه کی پری دجوار الهمبری حکومت شامه و درکبه دوی نزیکاتیه لنو نقبول کردن هی جالي قال السوري جبوا بين زكاتيه جبر في كيجي بشار الأسد حتى رجع ضاوي أم دبينن يعني أوجي ناخوازتك فخكا روساد أمني زكاتي دروجا إيرودا جي خوابك دنابا فان هولدان تركيا دجي رزدار مظلوم عدي بان كربو انجي ديار كربو او آمادنه بهمو آليان را دانوستندنه بكن دناب دجي دولتا تركيا گلو جدرا و بانگه جوکیه مصدر اوی جوکیه آرمانجا رزدار مظلوم عبدی جوه داخویانیه هون چه گمان دکن يعني جبو كي نرخاندن بريز مظلوم عبد يعني جبو آلية حاضرتيا وان جبو يعني بحر آلية رونين وكي بكرنا وان جبو چار سر کرنا آلوزيا سوري بلتر يعني داخوازا گل سوری بتباهی لباکو رجلات سوری جی داخواز کن آلیه مسد خسریا ديمقراطي يعني تمی دریا داخو يعني ده گو ام حاضرن جبو ام آلوزیا سوری چار سر بکن دریا دیالوگا سوری يعني حتى گوجی گو تپرسلی مب دولتا ترک آداگر کرتنن يعني دوی نقطه ده شخوا وکی شرطی دان دیار کرن يعني شرطيواني سرقة بحكومة شامير يعني انه اف هرمي هاتن رزقار كرن بحزار شهيداتين داين خسريك هاتي آبا كرن سر اساسي واعترافك ورا داين يعني زحمة سوري وگر وكي بري سالة 2012 يعني حتى روشا السوري دهرمين رجيم شامير جي ام بيجن روشا كي جلكي زحمتي درباس وكي معني زمان دندري سويدا جي وكي چارا سر كرن
تي لازم يعني هرم برنگه کی خسر بو عالیه خوب خسر بونه و که حرک خسری خو ورا آبا کرند هندری سوریه اب چاره سر کرنا آلوزیا سوری دوی عالیه ده عالیه دولت ترک آداگر کرج يعني جرسبك آلوزیا سوری دما درباس هندری سوری بون يعني بر چاره خدانین انو حتى خاكا سوري بيشتي وردا كان يعني وكي تصريحات اردوغان تي بيرامه از الجامعه اموي از المش كماني افجي تخويا كرن دولتا ترك چقاسي برجواندي ده هندري سوري ده هي ده هرمي اتن داگر كرن حتى روجا ايروجي يعني امبيجن الي كي جووني نزكاتيا تي كرن يعني دولتا ترك يعني بخوا يعني هندري خوا ده ناخواز جوان هريمانا دركه جي دست خداني سر النقطه انت هاتنا اباكرن اليوان هاتي را كرن امبيجن تغيير ديموغرافي هنري هريما بگشتي تيت كرن اخوان مسلمين بتيجي كرن شتايندن برانغرانغ تيجي هنري تيجي كرن ناخواز هدي اوجي جوان هريمانا تایبه درکه یعنی جبر وی که امبیجن فرماندار گشتی مظلوم عبد یعنی تشت نرخانج یعنی گود دشور شانوزده تیر مهده بری چند روزا امبیجن سالوگرا وی بو یعنی سرکفتنین حریم زن دهنری سوری دهات کرن دهات نکرن لباکور رجلات سوری هاتی که پروژه دموکراتیک د کارب چارسری جبو آلوزیا سوری بالتمامی به یعنی نقاط اندرم کارم بیجن حتی آلیه دیالوگا نبرا حکومت الشامي وخسريا ديمقراطيجي مظلوم عبد جو ام حاضرن جبو في نزيكاتيه برنگه کی باشه مظلوم عبد ديار كرجين و اب نزيكاتيه نبرا حكومت الشامي دولت ترك زحمت بگه سریج بر ام بیجن دوان 14 سال دالوزیا سوری دوام کریه زحمت وکی اف خلافات اف داگکری ورش بکرن زبزو که من زمان گل سوری تایبجی ویتشتی رد که دوی نقطه دن يعني آلية ديالوكا سوري دوی دميده او چاره سريش بو ارزيا سوريا حكومتا شامي حتى روجا ايروجي بذهنيتا بريد 2012 يعني افرونشتنجي سر اساسي ورشكرن انه برنگكي ديمقراطي ورا باكرن سوريا برنگكي نو ورا باكرن سوريا نوك بريد 2012 به يعني گل سوري بگشتي جي خود ديالوكا سوري بگرن وكي چاره سري هندري سوري ده وكي آلية دن اكت هندري سوري ده گور برجاندي خود فگيانه روسيا تشتكيش قال سوريا ارتين تركيا شويه بامبيجن كونكوجين بقال سوري كرن هاجي هنري تركيا ده برنجك عنصري ام قالك علي اكبي مهب برنجك عنصري كوشبرين سوري دبان صالين در باس وشخاصي استفادهش قال سوري الوده كرن عاليين امبيجن مليارات دولارات على السر قال سوري نجيان سوريا تايبات يعني وكي اوجي دست تركيا تمامي ده فيتشتي دابو يعني ده ارمان امكان بيجن مظلوم عبد خود يعني مظلوم فرماندار مظلوم عبد خود دما اني زمان يعني خوازه عالي كيدن دريا ديالوجك سوري لانه تشاره سريناي داين يعني شاركي نو دركه لباكور رجلات السوري نجبو قال السوري تباهي وشاركي سوري هرمه دركه وسوري ودمكي دن صالاني زيدي دن ودناغا الشاركي ودمينش بر في يكي جريج مصلحتها حكومتها الشامي رج مصلحتها حمو آلية چاره سركرن دندري سوري دورداين جبر امبيجن حتى فرمدار مظلوم عبد عني زماج قام حاضرن بارسنا هرمه بكن لانه بروجه كلي دكه هي قال هرمه بتواهي بشكرتيا خسريه دكن وهزك خرط هاتي اواكرن وكارب الهمبري امبيجن پیلان السرگل سوریته مشانن و گله هرمی بتواهی پاراسنا خواب کن الهمبری وان پیلانا بگشتی بسکنش پر به که نو چاره سرکنا آلوزیا سوری دریا رونشتنی نابر حمو آلیه دولت ترک آدک که معنی زمان نی جدسپیک ده امبیجن تخلاف يعني اشالي خوسريه آليه دولتات ترك تنيه بروجي كاتاف حتى مديجي دجمناتيه دولتات ترك جبو باكور رجلات السوري دجمناتيه جبر بروجي ديمقراطياتي افكرن حموكس جي خدغرا بروجي ناخواز بروجي سسينوري ور افكرن آلي كيدن امكارن بيشن دولتات ترك حتى موضوع هالجارتين شارداريا جي تخواست تدخل بك يعني ناخواز تشتكور افكرن دهريمه بتواهيد قالك جاران رببريا خسر دانستندن برجيم سوريا لكرنا لا هردن جي رجيم سوريا
دخوازه گروشا ددره وگرینه بریا 10,011 آنجه همو سازی دولت وگرن وگو گوتشتک ده سوریه ده نبویه لره و بریا خسرجی داخوازه وی هنه یک جوانجی اره کرنا ره بریا خسر بو داخواز رزدار مظلوم عبدی گو او آماده نب رجیمی را دانستندنه بکن گلو دنگ ودان آوه تا چه آسته بو نرین آوه ده و حلوستا رجیمی لهمبر چه بر يعني آليين ده حكومة شامش خود خوازه ديسا هرم سوري بتواهي يعني ادن كنترولا دولة تركيا دا كرده به بن كنترولا خسريه ديمقراطي باكر رجلات السوري تخ بن دستخوا حتى بيجن آليه سويداوان ديسا برنگ لشگري وگرن گشتي وگرن من دستخواش خو ارتشتايا زحمت وگر وكي گور خون خيال حكومة شامي يعني ارتشتايا زحمت وگر جبر به يعني حتى آليكي ام بيجن خو آليكي حكومة شامي جي نرم بوش بو بي آلي يعني او خو ناسكنو زحمت دولت تركيا دا شهرمي هاتن دا گرن وکش نقطه یادن آلیه کی دن خوازه برنگه کی دیالوگیه وکش خود دیالوگ نهاتی گرتن نابرا اش آلیه خسریا دموکراتی آلیه مساده اف دیالوگ وکری و حاضر جبو ام بشن روشنه نابرا حکومت شامی دولت ترک سر اساسی خسریا دموکراتی با کروجلات سوری و آلی کی دن هزک الفرهاتی آوا کرن به هزار شهید هاتن دانش بو پاراستنا خاکا سوری بتباهی بره و پروژهش خو وکی نوک ادعاءات گلک آلی دکن به خوازن انفصال که سوری بکن يعني بحمو آلی وی تشتی ناز دکن يعني افشتات هاتی زلال کرن جبر هيك حکومت شامی يعني بيجن ناز دكين وشرك ورد ديسان شخاصي بتخواز دريا فتنة نابرا عشيرة وان در خيزك آبابك دوي هرمي شركي نابرا خو خسرية آبابك نگيا ارمانجه خو يعني ديت انو شركي فان هرمي در شركي زحمت يعني حتى داخلنا مظلوم عبدي داويجي جو ام حاضرن ديالوجك سوري ورا بير ورا كرن قالك برسيار الحكومة شامشي آلية شامي وانجي رازبونا خوش بوفي نزيكاتي آنين نشان ام بيجن بيتر روشنامه ويدك احمد اوسي وكي برسيار ويدك اوجي قوت اف خطواكي حري باشي يعني بو نزيكاتي نبرا آلية تشيكش برفي كي از خود بینم یعنی ری ور وکرن و نرمانتی که نبرابان آلیانا جبو چهار سری کور در کتن جب به اعتبار که ناست کن یعنی شرکی قد هرمه دی سابقه و مکانیزمان نجم مصلحتا هر کسی و شرکی دریج به و دمکی گلکی دریج دیسا برد وان بکه يعني دورده حتى آلية روسيا ام بيجن يعني حكومة الشامي نبدست خالي بورياري حكومة الشامي درت كevin نبدست حكومة الشامي بتنية يعني بورياري درت كevin آلية روسيا وإيران بخوا وان بوريارانا درت خش بربي كين حكومة الشامي جرك بوريارا وبخوابه يعني نوكي بري يعني تكفن زخطة آلية دش بو بيتر بخوا نازك والينا برجوندية خو بيتر بخوازن يعني حكومة الشامي دما بخواز ديالوج سوري ولا أواكرين كجور برجوندية سوريا قال سوري بخوا بمش وگو هند زانن بریا دمه که جی لسر گلگ مال پرین جواکی راسته و تا چه آسته جی ندیاره لدیار کربون گو بشار الاسد گوتیه او باکور رجلات سوریه دالی لشگری ده چاره سر ناکن گلو دینری نوه ده افجی لسر ته آبا کرن گو دیالوگ براستی جی نابرا رو بریا خسر و رژیم ده و به آنجی تمساجن و شرطی دناب ده هی سوالی حکومت شامي يعني خوش زان يعني ده شركي وك خد باكور وجلات السوري ناس كيف شرايا نوك شر الهمبل ادلب شركي المهرم دنا يعني اف شر جباب لارتاح حكومت شامي هيزك خرط جير لازم اف هيزال جم حكومت شامي نما يعني ممكن ناس كنا هيزن نبر حكومت شامي جماعه جريداي ايراني يعني قالك جريداي حزب الله يعني او هيزا خرط جم حكومت شامي نما يكارب الهمبري شركي نو درخل الهمبري خسري باكور وجلات السوري يعني حتى دسبيك علوزيا السوري ديجي او هيزا خرط الجم حكومة شامي تنا بيجا كأنا نهاوي تشاوا كارب هيزا كي أبابك شو كارب الشركي نو درخ جبر بيكي تمي تصريحات هاتن كرن قام شركي عسكري ناخوازن الهريمي درخ أفجي تشتي زلال كرن يعني دخوازه حكومة شامي دريا
gelek zexta da hate kirin ji aliyê Rusya be em bêje aliyê Türka be ji aliyên heta dagirkirina Tirkî gelek herêmê Bakur û Jilatê Sûrî ji Efrînê heta Serêkaniyê evan deverana tevahî medî hikûmeta Şamê destê xwe nedixist vî şerî heta roja dagirkirin ev herêmana nedirakan nayê dihate zelalkirin nedavê dewleta Tirka dagirkir yani gorî bercewendiya xwe yani nedixwaste daxil bike yani wê çaxê herêm muqabilê herêm dida bes niha em karin roja îro de yani heta kîja astê karib hikûmeta Şamê yani geh şerekî derxe wê gorî bercewend yani gorî karib li ser kursiya xwe bimîne Beşar Esed divê deverê de yani gerek veya were zelalkirin û şerekî di aliyên Bakur û Jilatê Sûrî divê demê bi taybet ne ji berjewendiyên hikûmeta Şamê bi tevahî yani heta gelek aliyê din yani betîbar yani vêdekî wekî nas kirin piştgirtiyek xurt heye ji aliyê gel عشیرین عربا کرد سریان ارمن گش پشکرتیا هزیا قصری خسریا دموکراتی با خروجلات سوریت کن هزا خرد هاتی آوا کرن یعنی دولت ترک تایبت ناس که چخواسی خردبونا به هزه آکاری والهمبری ترور داعش و ترور ورش کناندن علی کدن امکارم بیشتر بر خدانا هاتی کرن عفرین 58 روزه هینا دبال هر کسی ده اف هزا چوال پیشیا دولت ترک داگر کرد هرمه که بچوک که عفرین 58 روزه برخدانی کرد به تکنیک هری گران پیرهات شرکرن جبر وی که یعنی حکومت شامی تجاری ناخ بالا خود یعنی زحمتیه که محری مزند مینه انو کاری بشرکی لهرمه درخه یعنی حتی علی روسیه هم بیشن پیشکرتی حکومت شامی دیگه ایران پیشکرتی آوی دیگه ناز دیگه نو شرکی علی باکور و جات سوری که درکه و او شرایع و بداوی کرنا حکومت شامی داوی کرنا بیشن حکم بشار الاسد تمامی به جبر به که نخوازه تکیف شرکی دهرمی باکور و جلاتی بله رزدار عمر اوسیجی و کسروگن سیاتی و کرد لشامی گو اوجی نزدیکی رژیم سوریه دیار کرد گو داخیانی رزدار مظلوم عبدی جه کیف خوشیه بو لبا گلک رایدارن رژیم سوریه هر وحاجی دیار کرد گو هر دم پایا بلندن سوریه دیار دکن گو او دعالی باکو رجلات سوریه ده وکب دیالوگ چاره سر بکن دنرین آواده کیف خوشیا عمر اوسی جی کیف خوشیا رژیم سوریه آنجی لسر چتینه آوا کرن يعني وكي معني زمان يعني اف نرخاندي مظلوم عبد بتايبت مش بيجن جيفو دیالوگ سوری یعنی گل سوری تواهید خوازن اف سرخاک سوری بدون تایبتش بو ام بجن آریکی دوزا کردی یعنی حتی انا روجا ایران دوینن الحچا پرشه کردستانی یعنی آلیین چاره سرکرنا دوزا کردی هینا اوکی یکی تیارفا کردی وانا گشتی وكي شرطك أساسي اللي جم قال كرد تواهينه يعني وكي تصريحات عمر أوسش قال كي أوجد كت كفي إطاري يعني وكي دوزا كردي دوزا سوري تناس كرن أوجي ورد شارع سر كرن دريا ديالوكا سوري ل نابرة حمو آليان بيجن قالك آل جولات هبون يعني نابرة حكومة الشامية وقصده و بربسيان حكومة الشامية ده أو تشتغل أو اتفاقات أنا قالك خلافات هبون يعني نابرة حمو آليا بيجن نتائج إيجابي يعني نهات نكرن صالين درباس بو يعني دروجا إيرو ده باعتبار وكيم دوينن آلوزيا سوري شخاصي حرور رو جراند به يعني قالك دنگ لهندري شامي راد بين قالك دنگ لهندري باكوروجلات سوري راد بين قالك دنگ لسويد راد بين وكي چاره سريت هندري سوري بتني به جبر حمو آلي ناس كن تصريحات أردوغان تميل تشتد آخر سر خاكي بجين نايك كرن أو عقليته أردوغان عقليته إنه حلب وكي ولايتك تركيا تناس كرن قالك دفري سوري تخواز ديخ من دست خود جبر به یکی امبیجن حکومت شامی زختک دندره شامی جب خوشی سر هی یعنی جبو ابنی زکاتی چینه به دولت ترک آداگر کر لانه بخوناس که خوله دولت عثمانی تخوازه چه هریمه بکو و تجاری خاج خاک سوری و ناکشه جبر به یکی حسن امبیجن عمر اوسه به گلن کسی دن نخوازن نزکاتی ویرنگی نابر حکومت شامی دولت ترک لانه اف نزکاتی و باندوره که حریم زن لسر دوزا کردی تایبت بکن هندره سوری به لهندره ولات دنبه جبر به که دنگ کردی دم داوید دوی آلی رابوی نخوازه تشتکیلو بقومه او خود خوازن یعنی بهتر
ام بيجن آلیه کردی بتواهی خوازوک نزیکاتی کی ور چیکرن شرطه کی وانی سرکه چاره سرکرنا آلوزیا کردی دندره سوری دی بتواهی و گله کرد بگن مافی خو هاتبون جبیر کرن ام بيجن حکومت شامی او رنگ بری 1011 ام بيجن السر كردا راكي يعني برنگكي انه وتشتاش كرداش ور ابا كرن دندري باكور رجلات سوري بكي عمر اوسه بي نارينه در نارينه كنو خسري كور ابا كرن خو نارينه كي انه قال كرد دندري دستور سوري ده جي خو بگرن اد حمو علي دي جي خو رزدار ميرخان وجهون دزانن رزدار مظلوم عبدي گوت تخمين كرن گوت مها پیشیامه ده انج تباخه ده دیالوگا کردی دوباره دست ببه دینارین اوده گلو در فتحنا گودی سر دیالوگ بگره آنج روشا سیاسی گنجاوه دري جبو كي ديالوكا كردي شخو فرماندار مظلوم عبد انيز مانشي علي كي دشي علي سال در باستون هر سال تمي علي خوسريا ديمقراطي باكر رجلات السوري امو علي حمو بارتيين دبنسيا مسد جي خو گرتن يعني خوسريا ديمقراطيه يعني تمي بانغاوان وكي كتيا كردي هات ور افاكرن حتى جلك جيفين هاتن در خستن جبو في علي مديت تمي انا كسيوك برسكريك د عالی در دخست گور برجوانی دولت ترک آداگر کر بتایبت بشن عالیه مثلا يعني او بخناز كانوا دولت ترك آداگر کر تكردستان نادوان يعني احنا الباشور بنا الباكور بنا روشاباب يعني تشتكي ناخواز نابي كرد ورا افاكرن بالرغم بي تشتيجي مديد دكتن بن سيا دولت ترك آداگر كر انه خوسريا ديمقراطي باكور رجلات السوري برنگكي هاتي افاكرن نبرنگي كردستان هاتي افاكرن بجبر في كيان دبين يعني حتى ازدواجي الجم وان ايتين اسكرن بنو مجلس الوطني الكردي يعني او بتمثيليه قال كرد تايبت بيجن تمثيلش قال كرد ناكه نها دولت ترك آداگر كر خاكا باكور رجلات سوري داگر كريه كونكوجيا بقال كرد العفرين نسبه كرد ممكن تمي هر سال امتين داين كرد العفرين تين كوش بركر حتى كسين مانشي دروشا ايرو دريا كونكوجيا دريا بين بيكرنا ما في مروفا بوان تيكرن حتى انا كاسي اشتغل بن شعبي انا كاسي ون هري منات شي دبل يعني كاسانا كتن بن دست دولت ترك ده تركي وكي كاغاسا كي بون كارتينه جبو تي ديالوكا كردي نه افاكرن روجا ايرو بدكش علي كي بين الزمان يعني تشتي دك الهنري باشوري كردستان الهمبري تبقرا آزادية يعني شاركي برا بخوش حتى عاليا بيش مجاش قالك اتشتانا شر مزار كرن جبر في كي انا بيجن ام حاضرتي جبو ديالوكا كردي بتمي خوسري باند که فرمانداری گشتی باند که دیالوگ کور آوا کرن جبر اند مرحله نها مرحله حساس رجلات نوین تواهی در واسطه به شرکی وکی شر جهان سیمین گلک گلک کرد دوی وقتی بتایبت یکیتیک ور آوا کرن جبو کار لهمبری ریشن برماجي قركرنه المشاندن سرگل كرتي مشاندن كارم الهمبري و موقفك خرد بمشين كارم الهمبري بسكن دنري باكور رجلات سوري به دنري باشور به دنري باكور كردستان به ان تواهي يكيتيا كرد جحمو كسه كرد نها دوي دميده ام كارم بيجن شرطك اساسيه جو قريب ام بيجن وجود اخو بپاريزه قارب الهمبري حمو بلان دولت ترك وحمو آليدن بخواد خوازن بمشين سرگل كرد لحچار پرچی کردستان بله رزدار میرخان هم گل کی سپاسیا و دیکن گو ایرو همون میوانی مبون بجداری و برنامه بونه سپاسیا و دیکن مقدرفت دامه جبو نخاندران برنامه ونی دی خلکی ساعتا و گلکی خوش به بله لبرندگ هن داویا خلکا ایرو تا آزادیه تا سرکفتنی هندمین اندناوا خیر و خوشیره